koja je ovo sad epizoda, mislim da je 10. jebote, jubilarna 10. Konačno, nakon mukotrpnog rada preko 6 mjeseci i sa pauzom od još više, došli smo do 10. jubilarne epizode. Hvala svima koji su bili na ovom putu sa mnom. Obećao sam da neću biti emotivan, ali jebih. Uglavnom, ja sam sinoć snimit podcast. Čak sam stavio storika jučer ujutro prije nego što sam išao na posao, da ljudi imaju vremena poslati te 2 poruke koje dobijem sa pitanjima i temama za ovu epizodu podcasta, da bi na kraju došlo do toga da je uopće nisam snimio navečer nego tek sad. Ali mislim da bi sinoć bilo sjebano, da sam ipak malo, da mi je mozak u malo boljem stanju ujutro i da će se to možda osjetiti na kvaliteti podcasta, tako ne želim vam poslužiti drugorazrednu robu, nisam Pepko. A što se tiče tih tema, svejedno sam dobio neke poruke od ljudi, do toga ću doći malo kasnije. Što sam još htio reći kaj u vezi ovoga jučer malo da, uglavnom sam bio presjeban i umoran i odradio bi taj podcast preko kurca, rađe mi je ovako nekako na početku dana to odraditi, da to riješim, poslužim svoje misli vama dobrim ljudima, prvo popijem kavu, poserem se i tako dalje i onda sam spreman za nove pobjede, među ostalim i konačno bavljenje sa svojim diplomskim radom, kojeg se moram prisjetiti praktički nakon mjeseci izbivanja s tih tema. Biće teško, ali uspit ćemo mi to sve. Što sam još htio reći, ne znam, snježne radosti su oko nas, ne znam jeste li vi u području koje je pogođeno tim, jeste li fanovi toga ili ne, možete i to napisati u komentare na ovi podcast kad dođe na YouTube-u. Ne znam sad uopće ima smisla raditi premijeru, mislim mogu je kao, mogu ja sad sve ovo snimiti, evo sad je 10 ujutro i onda samo stavi premijeru za negdje popodne, na večer, računam dosta ljudi koji sluša, dobro, vjerojatno dosta ljudi su mlati mudani i dangube, ali pretpostavljam da dio ljudi radi, zapravo jedan lik mi je rekao da sluša podcast na putu do posla kad se budi, 5:30 ili nešto tako. Ne znam di mi je to poslao, ali daću mu shout out tako tijekom podcasta se sitim na šta mi je poslao tu poruku, sam i nije baš, mislim da je na YouTube, ali ne znam. Uglavnom svala hvima koji komentiraju podcast ili u onom live chatu kad se napravi ona premijera ili u komentarima kasnije. Doću, kao što sam rekao, do tih tema koji su mu poslani, doslovno sam dobio 2 poruke, a šta sam nema veze. Što sam još htio reći, sad šta je bitno, kad Snjegić je mislim bar sad tu gdje sam ja ne pada više, pa je sinoć, ne znam u kakvom stanju mi je auto, jel ga treba otkopavati ili ne, budući da ću kasnije morati ići obavljati neke chores, ali nebitno. Što se događalo u ovih tjedan dana, zadnja je bila prije tjedan dana 16.1. U međuvremenu, ne znam šta je počelo, je ovo svjetsko prvenstvo u rukometu. Opet se napravio hype nakon one grupne faze koja je naravno manje bitna, onda kad dođe do one bitnije faze malo posustanemo. Izgubili smo od Brazila, jel? Preksino smo izgubili od Njemačke. Svi sad opet seru po sucima, Njemci domaćini, Njemačka, Treći rajh, Drugi svjetski rat, bla bla, ajmo ih podsjećati na sve, a nemojmo ljudi, dosta to moraju već slušati, možda u njima leži taj neki gen da su šta znam kakvi, ali aj ti živi sa tim, teretom da ti je možda još dida bija, ne znam, masovni ubojica ili dio nečeg takvog i pokušaš onda kao ići kroz svit i kad god kaže da si Njemac će ti svakom 5. čovjeku s kojim pričaš možda kroz glavu prođe Heil Hitler i taj džir. A jebi ga, nije njima lako, koliko god ti nije lako, toliko i nije lako nosi tu kolektivno neku krivicu, krivnju, ali jebi ga, brate, mislim, mora isto snositi posljedice, Kad su ipak milijuni njihovih sunarodnjaka u to i to vrijeme, ili sad stvarno pričanje o Trećem rajhu, u podcastu koji bi trebao biti o nogometu i o repanju u 10 ujutro jebote 23.1. Završit ću tu temu. Uglavnom mislim da što se tiče te utakmice protiv Njemačke, pa da nisu bili bitni suci, nego meni su uvijek čini kad mi igramo da kao u nogometu, kada
Njemci su držali visoku obrambenu liniju, znaš, radili su gegenpressing, ironično jer su Njemci, mislim, bar i meni to izgledalo kao gegenpressing, makar nam pojma u rukometu i o taktikama. Oni su jednostavno bili ili brži, oni imaju dodaju se radu one rotacije, ovaj doda njemu, pa on dođe na njegovom istu, pa ovaj dode na krilo, pa dodaš, oslobodi se krila, dodaš krilo, on skoči, zabije gol. Mi smo to imali možda u 2 gola, nego smo većinom nekako na silu se probijali na šupak, ili bi Duvnjak zabija neku golčinu sa 10 metara ili šta znam šta. Ali većinom je to bilo mučenje, žešće, mislim da smo apsolutno zaslužili izgubiti, jer su ovi bili ili spremni ili manje umorni ili odlučniji da nas dobiju. Dobro, igrali su doma i sve to, tako da i to treba uzeti u obzir. Ček, nešto malo mi šteka tu, jer mi se čini. Ne, čini mi se. A je malo šteka, ali snima se, ja mislim, to je najbitnije. I to što se toga tiče, mislim, izgubili smo, sad smo ispali, igram protiv Francuske večeras, koliko znam, jer sad je sad je srida, da, treba sam snimiti utorak, igramo večeras. I vjerojatno ćemo opet izgubiti, jer ti Francuzi, ne znam još o Meyer brani, to me zanima, ali taj lik brani od kad sam ja išao u 7. osnovne i obranija je u utakmicama koje sam gledao protiv njih nekih 150 golova, odnosno udaraca. Polako već ide na živca, ali ne bi se čudio da još uvijek brani, ne znam, bit će ima već 40 godina, ali zašto ne. Bazam je što su jedini ti golmani koji imaju trenerke, Gabor Kirali style. A dobro je ga, ti nosiš šorc na one lopte, jebote, da te lupi u nogu, jebote, jebo šabača doma, fuck this shit, jebote, tiš mene gađat s ovim, jebote, brš pičku mater. A glavno rukomet, smišno me što je to kod nas toliki hype, kad razmišljiš, na primjer, u Americi, jer tamo iko igra rukomet, uopće oni znaju šta je rukomet. Hoće li se u bilo kojim vijestima pojaviti vijest o tome da se uopće trenutno održava svjetsko prvenstvo u rukometu. Ne znam, zanimljivo mi je to kako oni neki sportovi su im skroz promakli, a neki su izvozni proizvod kao američki nogomet, bejsbol i tako dalje. Ha, i košarka u biti kad gledaš. Košarka. Uglavnom, što sam rekao, da, umjesto da pričam o Trećem rajhu, treba pričati o nogometu i o muzici ili hip-hopu. Pitanja koje sam dobio se djelomično dotiču hip-hopa, tako ću sad prvo pričati o nogometu. Sad je aktualan ovaj slučaj ovog nogometaša, Emiliano Salas, ja mislim zove. Bivši igrač Nanta, odnosno potpisao ugovor za Cardiff i po onome što sam skužio, moj avion jednostavno nesta. I nije mi jasno kako to funkcionira da avion jednostavno nestane, ja mislim da, naravno, ne kužim se u te radarske sustave i pizde materne, tako da sigurno tu ima neki razlog, ali u svakom slučaju je tragično ako je potpisao ugovor i šta se pozdraviti s prikama, doslovno uzeti stvari u Nantu. Treba leti za Cardiff danas u ovo vrijeme, doslovno već, ja mislim, treba trenirati s njima. Mislim kada nije dovoljna tragedija što ide u najgori klub Premier lige, sad se još dogodi ovo. Sjebano, brate, mislim, ne sad zato što je to rekordni transfer što se radi o parama, nego mislim, nije mi jasno kako profesionalni klub na toj razini u toj ligi ne može osigurati neki prijevoz koji je bar do 99% siguran. Sad sam čitao da je on slao poruke prikama kao ušao sam u avion koji izgleda kada se raspada, ako se ne javim za uru i po, morate se početi brinuti, jako me je strah, brate, dosta tragično, što se toga tiče. I šta sam sad još htio reći u vezi toga, dok pričam se sitim druge stvari, onda je odmah istovremeno zaboravim što sam htio reći. Aha, kao htio sam reći da očito ništa nije sigurno ni na Premier League razini, budući da se desilo ono što se desilo s vlasnikom Leicestera i sa onim helikopterom koji se srušio doslovno pokraja stadiona. Mislim, nevjerojatno, to se isto desilo već sad ima 2-3 mjeseca, čini mi se kada se desilo neki dan. Isto tako sam sad čitao vijesti, skroz nepovezano o menzama. O menzama u Zagrebu općenito, nakon što sam završio filozofski, nisam. Završio predavanje, još studirao godinu duže nego što sam zapravo treba, sad mi otvaraju jebenu menzu, ali dalje nima niksicu. I dalje ima niksicu, doću tamo, naručit ću trostruko mesa, koliko go mogu. Dođu ovo 5-6 ekipe, tamo ćemo sve ćemo povajati. Što sam isto pročitao u članku na Srednja HR, kao da ovi studenti FSB-a mamicu vam jebem, organizira kao masovni dolazak njih, FSB-ovaca, u menzu.
na filozofski, na dan otvaranja kad će ovako onako biti kaos. Da bi treljali stol na ravno već dovoljno napačenih studenata filozofskog fakulteta, neishranjenih, žive samo na vodi, kavama i smotanom duvanu. I ti mene još sad zajebavat. Ti sa FSB-a kojeg posao čeka već na 2. godini i samo reda radi moraš diplomirat. Jebem ti mamo. Budi sritan što ti matematika nije bauk, što ti fizika nije bauk, što ti to ide lagano, a ne ka nama s filozofskog koji doslovno zaboravljaju tablicu množenja nakon 2. godine faksa. Ok. Public service announcement. FSB-ovci. Godinama ste dan za danom dolazili u knjižnicu filozofskog fakulteta. Sve ok, nije problem. Imali ste svoje kalkulatore koji su nepoznani sa studentima filozofskog fakulteta, osim eventualno sociolozima koji imaju neke statistička sranja i predmete s kojima se pate i vuku to po 2-3 godine. I vi sad dođete kao neku odmazdu raditi zbog jebene menze. Quid pro quo, brate. Vi dolazite u knjižnicu, mi smo dolazili u menzu, ja osobno nisam, jer ne volim gužve, ne mogu to trpiti, tu i tamo sam išao na tu menzu u FSB-u, većinom na fer, brza menza, bog dobar dan, 2 puretine, molim vas, majoneza, salata, kiseli krastavci, sokić, voda, eventualno krafna, aj bog. I sad bi vi kvarili mir, doće ministrica jedna, šta će ona kad vidi ovu hrpu onih FSB-ovaca koji uz faks i tih 15 predmeta koji imaju i ne znam raznih kolokvija svaka 3 tjedna, još očito svi treniraju veslanje ili nešto jer su široki kao ormari, trokrilni. Sad će oni nas tu sprdat. Napravili su event na Facebooku, zove se nešto masovni dolazak u menzu filozofskog. Molim vas, I implore you, nemojte to napraviti. Nemojte. Ova vijest vas može... ide u pičku materinu. Ova vijest vas može dosegnuti dovoljno rano. Jebote. Da je poslušate, molim vas. Pogotovo ako je neko među vama sluša moju muziku. Nemojte to raditi mojim kolegama s filozofskog. Nemojte. Dovoljno su patili. Morat će konobariti nakon faksa. Ja znam njemački pa mi je lako pričat, pa čak i nađe neki posao. Ali, brate, nemojte to raditi. Ima ljudi koji studiraju filozofiju, šta miš da oni neće dovoljno propatiti kroz život. I već jesu. Koliko puta su morali čuti od baba, dida. Evo odmah mi glas puca. Stričeva, tetaka, tetova. Šta studiraš filozofiju? To znači da dobro filozofiraš. Ovo je bio badumc zvuk za sve te pale vojnike koji nisu znali šta da upišu pa su pisali filozofiju. I nisu se na vrijeme predomislili idi u pičku materinu ti notifikacije. Update-a mi se jebeni. Imam ovaj Xiaomi, kineski iPhone, kako se voli zvat. Update-a se sad jebeni sistem, software neki dan. I ne mogu više na normalni način isključiti zvuk, nego moram kako god idem stisne smanjen, mi smanjim glasnoću medija, znači muzike, Instagrama, bilo čega, umjesto da mi smanjiš vibraciju i pozive, jebote. Među ostalim te sve poruke koje sad dolazu su iz jednog inboxa sa Face-a koji imam sa mojim reperskim kolegama koje cijenim i volim i pozdravljam i neću sad ići u detalje o kome se radi. Sad su se malo raspisali. Svake sekunde dolazi poruka, uglavnom pustite studenti filozofskog fakulteta da žive. Osim nas koji studiramo njemački, tamo nema praktički ljudi koji će se, kako da kažem, koji će tržište rada dočekati otvorenih ruku ili širokih grudiju. Tako da, molim vas, to je to što se tiče toga. Ali svaka čast kao što se otvorila se menza u NSB-u, gore na 5. katu, navodno ima jeben pogled i sad se još otvara na filozofskom, super stvar, sve u svemu da se rasterete te gužve, jer mislim, sve je super subvencionirana prehrana, ona je tu i sve to skupa, ali ako ima malo i ako ljudi doslovno nekad odustanu, koliko sam puta odusta od čekanja hrane zbog reda koji je doslovno išta ravno, pa iza ugla, pa iza onog ugla, pa tamo do prozora, do domarove sobe. Nemoj mi to, brate, raditi. Dobro da se to sad otvaralo, da se nešto tu minja i to je sve što ću reći sad što se toga tiče.
Znači, ja sam sad krenut zapravo pričati o muzici. Krenio sam o nogometu, Sala, nadam se da je preživio taj nogometaš, ako ne, rest in peace, ali neću sad ukucano drvo. Prerano je išta govoriti, makar je sad već izgubljen koliko drugi dan. I još tu naravno loši vremenski uvjeti, još je tamo sad najhladniji par dana u godini i tako dalje, a jebih, ne znam. Što se tiče, što sam ti ja reći, pričao sam o menzi, imao sam sad svoj tantrum. Htio sam još nešto pričati o balunu. Mislim da ne. Transfer Kevina Princa Boatenga u Barcelonu. Koji kralj je, koji jebeni kralj. U ovim godinama je to sad uspio, jednostavno je legenda u mojim očima. Koji sve klubove prošla, da me na kraju iz Sassuola utišao u Barcelonu na posudbu prvo. Makar je tek došao, bija 6 mjeseci tamo, sad već ide na posudbu, legendarno. Nadam se da će odigrat koju utakmicu, da neće samo sit na klupi i da se idi boli ga briga, imat će sigurno neki iz iskustva na menadžeru, pretpostavljam se 50-60 hiljada eura tjedno, puna šaka brade, boli te briga, brate. Ti ja sam pričao o nogometu, jedan kolega s posla je bivši profesionalni nogometaš koji rekao da taj život zapravo ne top nogometaša iz Liga petice ne bi preporučio nikom, od nameta do nesigurnosti do ovog ali isto tako mi priča da klubovi i do 5. lige Njemačke nude više nego dobre uvjete i da je Austrija, na primjer, obećana zemlja za ove naše polu jako talentirane nogometaše koji završe omladinske škole, onda nemaju di, da i u 3. ligi austrijskoj ti daju pare, smještaj i tako dalje, treniraš 1-2 put tjedno, imaš utakmicu, ideš doma, boli te briga. Htio sam samo spomenuti, to nisam s prve ruke samo ga čuto tog lika, on je bio jedan od pametnih investiraja u neke stvari koje će mu olakšati život nadalje, ali sad je to radi, dobro, nebitno, neću sad ulaziti u detalje. Što se tiče muzike, sam ti ja šta pričao iz muzike, reci mi sve i dalje on the way, čekam da brat koji treba raditi vizual završi s tim što radi do sad i da se onda može uvatiti moje stvari. To bi se trebalo rekati da dovršava jedno pa je onda free, odnosno jedno je dovršio, a drugi sad dovršava i nakon toga se baca na posao sa mojim vizualom. You heard it here first ili second, nisam siguran. Što sam još već toga ti reći? Osim toga, nisam baš snimao neke nove versije ili nešto u zadnjih tjedan dana, makar imam praktički već gotovih 5 stvari u glavi, tekst i sve i beat koji nije ukraden, koji je ili ekskluzivan ili je lizan sa interneta, tako da samo trebam snimiti doslovno vers referen, poslati info ako ću raditi vizual. Mom bratu šta gliču, šta ću sad tu spravim kada ljudi ne znaju, glič iz 197 genga, a budući da to sad spomenem, to je dobar segway za sljedeću temu. Postavio sam story, jučer ujutro da mi pošaljete ako želite da o nečemu konkretnom pričam i mislim da mi je sad poslao sa Instagrama s Strahinja, mislim da on jedan od piše da živi u Fredrikstadu u Norveškoj, evo ti shoutout, brate, pozdravljam te, Trep Dante Inferno. Ovo me pita, šta me pita, slično pitanje koje je bilo neki prošli tjedan. Mišljenje o ovoj novoj generaciji repera na Balkanu, da sam pita na koje točno misliš. Pa mislim na ovaj klinca Elona i njih. Je li bilo pitanje, je li imaš nekog repera kojeg ne možeš da podneseš? Evo čekaj, sad samo malo prodam si ovdje mutan jer će mi već doći ova Logov muzika. Pa ću s ovim završiti. Inače sidim masu neudobno, tu sam zgrbljen skroz. I mogao bi se malo opustiti, ali ne znam kako je, prenizak mi je stol u odnosu na stolicu. A uglavnom klinca Elona, klinca sam posluša, zna sam za njega, nisam ga baš sluša, dok mu nije izašao sad novi tape, EP, album kako hoćeš u noći, preko Basivitija, i jako mi se sviđa, ima neki Weekend Giro, a sam za sebe govori da je kao Beli Weekend i kužim zašto to govore ili zašto to ljudi govore za njega, ima dosta smisla za melodiju i da nema autotuna, mislim da bi mogao dobro otpivat i ima taj neki vibe u koji te njegova muzika dovede, slično baš kao Weekend, ali slično i kao Future na neki način meni. Iako to što klinac radi mi nije toliko trap kao što Future radi, ili nisu takve teme, nego više ajmo reći, ljubav, što ti prolazi kroz glavu, emocije tu i tamo, sumnje, borba, bla bla.
Ovako da mi se dosta sviđa njegov džir i preporučujem njegov tape, znači Klinac u noći na Deezeru ima, na Deezeru je bio ono i u Hrvatskoj i u Srbiji, ono na vrhu top ljestvice, ono sa svim pismama, tako da to isto nešto govori. I to je nešto ono čemu se ja mogu samo nadati. I što mi je jedan od ciljeva bilo, makar sa singlom ili sa nekim albumom, nešto što želim ostvariti u budućnosti, ne radi statistike, nego što bi meni samo bilo baza vidjeti sebe i svoje pisme na vrhu te top liste. Jer to isto nešto znači, a plus i donositi neku paricu od streaminga, tako da i to se ne treba zanemariti. A što se tiče moje stvari, sljedeće koje će izaći, prvo će izaći na Deezeru, ne znam da li doslovno u ponoć ili ne, onda tek dan poslije mislim je staviti na YouTube, ali budući kako to funkcionira, ako prvo staviš na te streaming servisa, onda ako ti doslovno, ako ja sad stavim sa svog Balboa YouTube-a na YouTube pripozna da je ta moja pisma već u sistemu i onda doslovno ja sam sebi napravim copyright claim kao da se pisma pojavljuje u videu, ali onda ću praktički sam od sebe dobivati pare za YouTube klikove, tako nekako to trebalo funkcionirati kako sam skužio. Mislim da neću moći monetizirati stvar, ali da ću zato sam sebi, jer kao što sam rekao, napraviti copyright claim, jer je kao prvo izašlo na streaming servisa i ušlo je u bazu podataka, u algoritme, i onda to YouTube pripozna i to što sam rekao, sam sebi copyright claim, bit će baza. I pitaš me za Elona, evo shoutout Elonu, uglavnom što moram reći za njega je da mu tape Nikad Satisfied izlazi za 2 dana. Čini mi se jako marljiv pičku materno, treba sam uzeti čašu vode. Ima tu neku mineralnu sekundu, pričekajte. Ima tu čini mi se da se jako trudi, da se baš ozbiljno shvati, a to sve što se tiče muzike. I mislim da mu je jako stalo do toga da mu se ovaj album novi sluša i posluša i preporuči, tako da ga ja sad već unaprijed preporučam. 25.1. na Deezeru izlazi album od Elona Hendrixa ili Ilona, ne znam kako se sam sebe zove uopće, Nikad Satisfied, tako da slušajte to. Shoutout Silon 197 Gangu, shoutout Indigo grupi na Fejsu, shoutout Vajku, shoutout Gliču, shoutout Podlivskom, shoutout Mladom Luju i svima njima. Shoutout, kad me sad već pitao mladoj generaciji repera, trepera, ima jedna stvar i beat koji mi je fenomenalan. Zove se Barik 2, izvođači su, morat ću sad opet da krivo ne kažem ime, Ukiro Orkestra, tako nešto, čekaj. Evo, pustit ću vam sad na sekundu beat, čisto prvi par se, Ukiro Orkestra i Cross. Samo 9000 imaju, isto je izašlo na 197 Music, ali čim čujete ovaj beat prvi par sekundi, mislim da ćete se složiti sa mnom da ovo zaslužuje više viewsa. Brate, hit je bote. To je dosta da mi ne bi skinuli sad. Da mi ne bi skinuli ovaj video s YouTube-a jer sam isto sad copyrightirano nešto pušta. Uglavnom, to mi je naprimjer jebena stvar, a i ove koje sam naveo isto slušan, makar sam ovu stvar baš izvrtija masu na repeat. I čak sam poslao mi se poruku likovima koji su napravili producentu da hoću na remix, ali što se tiče toga ništa nije se dogodilo. Shoutout i brzo trči Ljanmiju, s njim isto mora nešto kolaborirati u budućnosti, želim sve to sa svim tim krenuti nakon što izađe sad ovaj sljedeći single, reci mi sve. Jer mislim, budući da je drugačiji tip pisme, a i kvalitetna pisma, ako mogu reći, mislim da će to pokrenuti neki ajmo reći val, odnosno ili u meni samom, ili kod ljudi, kod slušatelja koji će čuti ili primijetiti možda da mogu raditi drugačiju muziku koja nije samo sprt za jebancija i sranje, nego je malo ozbiljnije, ili da vide da se ja isto mogu potruditi oko neke pisme, što do sad nije baš uvijek bio slučaj. I to je to što se toga tiče, ko sve sa njih nabroja, šta mi sad pada na pamet, da ima nekog koga ne podnosim, pa nema baš repera koji ih ne podnosim, makar sad neka diskusija oko Kendija, odnosno prije Can't Wait, sad se zove kao Pablo Kennedy, izbacija taj neki tape Trap nije mrtav. Ima su ga ljudi sad napalo kao da s tim što on uvjerava kao sve ili sam sebe da je trap mrtav, a zapravo radi trepastu muziku, da kao želi samo biti dio tog wave-a, nemam pojma,
Mislim, pozdrav Candy u svaki slučaj, mislim da lik dugo radi muziku i sve to i prošao je razne te neke faze i ono, ne možeš reći da nema nekog talenta, ali mi isto nije sad jasno šta točno pokušava postići sa ovim zadnjim tejpovima i singlovima, ne znam, u svak slučaju ima sigurno svoj neki razlog. Izbacio kao tu neku pismo litvanski trep koji sam poslušao, kao o tome da svi slušaju njemačke i francuske repere i trepere koje uopće ne razumije, nego je samo stvar melodije. Donekle mogu shvatiti šta s tim misli, ali budući da ja na primjer razumijem njemački, pričam ga pa ga zato i slušam. Da ga ne razumijem, ne znam jer bi slušao njihovu muziku toliko. Francuski, na primjer, ne razumijem i nije da baš nešto sluša njihov trep i rap. Ima jedino jedna stvar koja je posvećena svjetskim prvacima Francuzima, zove se, kako se zove, Ravena Coupe à la Maison, tako nešto. I čekaj, kako se zove liko izvodi, evo to vam mogu preporučiti, to mi isto baš zapisati. Ravenez, ne znam kako se uopće izgovara. Ravena Coupe à la Maison, Ramen. Vege Dream, znači lik se zove Vege Dream. Ka neka ono biološka tvrtka za biohranu. To je ta pisma puši. A neću pustiti, da će mi skinuti. Uglavnom posvećena ka svjetskim prvacima, nogomet, bla bla. Ono, kužim što će s tim reći, ali nije mi jasno zašto toliko naglašava da je sad toliko bitno da razumiš jezik muzike koju slušaš. Mislim da je tako. Ja nikad ne bi niti počeo slušati rap, niti naučio engleski, jer sam počeo doslovno učiti engleski kroz rap. Tako da mislim da bi to se moglo možda gledati na pozitivan. Znači možda svi ti ljudi koji sad slušaju njemački, francuski trap zbog melodija usput nauče ili dio ili počnu skroz učiti jezik, što je općenito jebena stvar, i na individualnoj razini ili generalno. Mislim da šta više jezika svako od nas može pričati, to smo svi skupa bogatiji nekako. Eto, filozofski sad izvire iz mene u ovim rečenicama. Ali ono, nema repera koje ne mogu podnositi, nemojte ovo sad krivo shvatiti da govorim da Candy-a ne mogu podnositi ili nešto tako. Ima jedino jedan reper čiji akcent me živcira, to je Frankie. Sorry Frankie, shout out i tebi, čitavo ono FM Jamu. Mislim da ste isto izgradili nešto ogromno na Balkanu. Ali taj njegov akcent, brate, sorry brate, ono, taj C, taj način na koji T izgovara ka C, ima ta jedna pisma, čekaj, morat ću sad pustiti da znate o čemu govorim. Nekad davno, dok još nisam slušao toliko ni naš regionalni rap, zove se nešto Situacija. Frankie, Edo Majka i Saša iz TBF-a, ja mislim Frankie featuring Sale, Situacije. Sad ću vam pustiti refren da vidite o čemu pričam, način na koji on izgovara T u Situacije. I to mi je ostalo u glavi i od onda me nekako živcira, makar među vremenu Frankie mi je izbacio i dobrih pisama i sve to dalje. Mislim, meni osobno dobrih pisama. Tako da isto malo tu seren, ali kad me sad pita već lik, ovo je prvo što mi je palo na pamet. Nije da ga ne podnosi, nego u ovoj pismi ne kužim taj akcent u refrenu, čekaj. Sad će početi, valjda. Čekaj, nije još refren. Evo viš, situacija, to mi jednostavno. Čekaj, brate. Ne možeš reći da nije čudan akcent u refrenu. To je to što me palo na pamet. Ali shout out Frankie svima, Kontra, Indigo, svi ti tamo likovi. Shout out za to što radite. I eto, to mi je jedino palo na pamet. Ono, no hate. Jer nisam inače baš, mislim, jesam hater, ali ono, ne baš na nekoj razini. Šta sam još htio reći bez toga, ne znam. Drito je ovaj vikend, pozdrav svima koji dolaze, pogotovo ako dolaze iz drugih država ili gradova. Petak, subota, baš me zanima Jesusov, prije svega moram biti iskren, budući da sam sve ove druge čuo uživo. Zapravo nije Surila, nisam nikad čuo uživo i Foxa, to me su zanima kako će biti benganje na ovome, ja sam u gasu sam. To me zanima, makar se nastavim držati podalje ovih maloljetničkih hordi u prvom redu.
planiram u tvornici, ako još uvijek nisam bio od kad se renovirala, planiram tamo sisti za ono, na tribine, lipo chillati, pit piju, koja je, nadam se, sad bolja nego što je bila prije, ali vidit ćemo. I to je to, ljudi, mislim, vrijeme da završim, već je prošlo pola sata, htio sam da bude kraći, pa sam se opet raspričao, ono, makar nisam imao neke teme koje su mi zadate. To je to, ali moram, by the way, evo, hvala Bore, evo Strahinja, odgovorio sam ti na pitanje, ali i YNG Lučanin, shoutout njemu, ono, kogod prati na neki način dublje rep, sigurno neka čuja njegovo ime, on je samo odgovorio brata moj, evo, i tebi isto odgovara na isti način. I to je to, čekaj. Samo. A to je to. To je to, ljudi, evo, idemo sad u Logout Musicu. Evo sad sam vidio neku sliku Currency i Wiz Khalifa izbacio navodno neki tape koji bi se trebao slanjati na njihov run 2009. Tome se veselim, ja masu sam slušao njihovu muziku, odnosno Wiza dok još nije bio tolika komercijala, ono, dimiš Džoku, slušaš Wiza i Currency i tako dalje, bilo je dosta baza i uvijek sam gledao na njegov day to day na YouTube, tako da shoutout Wizu isto, Wiz Khalifa, na neki način me je oblikovao i shoutout njemu. I to je to, ljudi, sad je stvarno vrijeme za kraj, 31 minuta, hvala svima koji slušate, šaljite u DM na Instagram Bore Balboa ili na Face pitanja, teme, bilo šta, odgovarajte ispod na video sa mišljenjima i komentarima. Shoutout svima, no hate onima koji sam spomenuo u negativnijem aspektu u ovome podcastu i pozdrav svima koji sam spomenuo u pozitivnom. Shoutout Elonu, 25. mu izlazi tape Nikad Satisfied, poslušajte to. A moje pismo slijedi uskoro nakon toga, nadam se. Ajde Bog, ljudi, vidimo se, čao.